pamalola ya jadi sila bisa pada dia punya komunikasi kuno nanti dia Marino Koko karena kalau tahu deh kalau di Bali pamalola satu dia iba kemudian dia di Cabo Marino di Pantanua Comunui Lai Sol que vai aqui Rio Nana da Polo di Guarda lui pamakan sampai tahun ini pas kalau hari baru makan sampai dia makan bolu sampai ya pamakan koi lawai ya koi oki puluhan berkali kau sampai kafe ya tahu tua ya beri kita sampai dari kok kita tahu koi makan koi pagi ya buat kamu ini ada pagi kita pagi biar naik jadi macam berada di luar dari panau bertani bumi mai di kantor panau orang ini orang mai kami koya kau family loh koya kau family yang mau tua mama kami kalau ni itu belau kalau tua di akhirnya koya di mama kami Saudi, kalau dia mai malu dari dia, boleh main loya, main wow, anak, kalau dia jangan dia dia malu ini malu pulang lagi kan. Selama apa dia, boleh jangan nombor, tak kata malu. Aku lebih dirawat di pulau-pulau, di video koya, Molikoni, Roma. Sampai baru beritahu Roma sampai baru beritahu mas agak beda. Kemudian naik laut berdewai itu berkakano di lama itu bersuara. Jadi kita orang kalau benar dia tahu kita tahu kita nama dia mungkin lau pangkat. Lepas haji mam dari mai. Sekarang ini nak rumah kalau mai nak pulang di Mofobia di Marawahe. Karena rumah kalau mai nak ketambau dia tahu dia kau kalah buat apa ayah. Lama ni kalau kolon kalau nak koi dah koi berapa ya kalian ada itu dia lama ni malam ni koi ada pemaro kalau gelap jadi kalau koi pagi pada ambil waktu juga terus akhirnya jadi foto di nawe apa kalau ya waktu dia kalau kata mai ayah berkata ini foto kalau dah jadi berpindah berlawan mai di suatu anak lawan mai kata kumi rono anak itu supaya foto dia nilai kalau apa ada yang kata dia dan dia beribu di pai tangkari kayak di bawah ada rumah di kampung di leya kita tahu di leya nak dalam ini mana ada tahu sipin aku ya oleh aboni aman dengan apa dia
ave kawa ke he na se a ko ke ai pe ha ko le sila ko di ai te pa ka no ama ni ta ka pe no la palabra pe o mai ko ya la pe o ka ka ai pamaro wa ko ni na mari ko ka wa ka ane ko ya autonomía de nada Queen Perú toma y a la barra a la barra de causa de nada y la marino o que causó para mí pular el peso y a poco a yo poco cuando el grupo voy a la sopa y estoy en la coya si la misma cama de una más en la agua y a calani o mancao más guay de campana se inicia la apoya para la dia habla entonces de para y a ane apoya con la manpau y nasto para manpau na papel grupo para de tokon na kan apoya pulaba para bobinas na min para mai para de ya corre de ojalá no vale o cambio con la minas voy a hay falla de cargar voy a vale por wa la vale o poco grupo de las o va a ir na para na aue o vai mandar a salón o falla o va a ir a mano o mano yo voy a ir a un público y voy a tomar video cuando yo voy a tomar de mí nada bien la voy a pensar igual uno me va a ir a zoom cabeza la máquina voy a o no pues voy a más que es ya más que ella na todo na ne man como a que bien na na quieres déjame ser que todo a lo de la uno más bien man todo día de ahí cau guay hasta todo voy a y ya malo cada uno de todo na voy a na ilo mande Caudelina Kawako, Kau Kristiani, Kamata Ama, Weki Matani. Wakaya kumele di la kona, Weki Matani ka kona. Wanomo pamatala spela koia Matani ka ikus. Ayo nehanga kamai, mapulpuli de tamdo isu alasi, awe wa bisa ya yamai. Aí dá para ganhar o tal faz eu digo para Maria que eu preciso para isso a procurar o papel se que tal o dia era uma maurao pero anda o que está todo malo quando aí a pena o papel vai manake au oye muy mal o me ha de no iba a reunión ma va ni por no va de oye ni si su en no muy tío mai ma va a dar o ni ma va ya que yo voy a y no va a poder hoy ahí que lo formal el manicura estaba ahí Kawa pai.
kau baik. Pengantar